Thutha wa atongoria a NASA gutiria icera riao gicua-ini umuthi na rucio, atongoria eri a NASA Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula mauma mathiko kaunti-ini ngurani makihinyiriria mogaruruku kamiti-ini ya mihaka na ithurano mbere ya githurano kiu gucokerwo. No na thengia ya president kuhinyiriria ati akorwo githurano kiu gitigekwo agathie na mbere na utongoria wa bururi. Wetangula arauga speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi niwe okoya utongoria. Nake Kalonzo Musyoka uria uma mathiko ma andu atano a nyumba emwe aria marakuire mutino-ini wa barabara cia Ikuru kaunti ya Mwingi. Arahinyiriria maabitha a IEBC aria manyitekanire na mahitia githurano-ini kia mweri muhituku nikinyagia mehere mbere ya githurano gucokerwo. They want us to do the same thing, but we recognize that there's no time for us to change OT Mofo, Al Ghuraia. In an event, hata Ugaraia haya Ugaraia wako huko upande wa Dubai where they are printing, wakiprint kule kuna wengine wana print industrial area Nairobi. Ndio wakatolea vitu vingine ilikuwa photocopy, ingine ilikuwa carbon copy, haikuwa na security features. Hiyo secretariat hiyo ambao walifanya hiyo kazi ndio tunasema wajiondoe openly. Kalonzo ningi agikumithia itua ria gutunywo kwa amwe a maabitha ao giteri mena mutongoria wa NASA Raila Odinga. So what is it when they withdraw the security of a presidential candidate? It's like allowing Mungiki to go and fix 10 of us. That's what we mean. If any candidate is for any reason, yeah, if he dies, the word actually the constitution uses is if any of the 4 candidates, one of them dies, there will be no election. Atongoria gia NASA aria mauma na Wetangula na Kalonzo makihinyiriria ati mirurungano ya NASA no iguthie na mbere. Hadi ya kwanza tunataka wale wezi waliiba kula kwa IBC waende nyumbani. Unaunga mkono? Waende wapi? Uongozi unapatiana na Mwenyezi Mungu. Mimi naangalia Uhuru akijipiga kifua akisema ati nikishinda nitafuta maraka. Ana nguvu gani ya kufuta maraka? Atongoria acio a NASA matiririe icera riao ria gicua-ini o guku Jubilee itanyitwo kwambiriria icera o kuu gicua-ini muthenya wa rucio. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ruth Wanjiku wa Njuguna.